Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purun. Book your seat today. Limited seats available. एक्चुअली जाल्यार कितलींच वर्सां जालीं एक्चुअली मीटर जे भितर आसा खूब जाणांची घरां लायक अ सेकेंड होम म्हूण आसा आनी खूब फावटी लोक जेन्ना आमचे मिटर रिडर रिडींग घेवपाक येता तेन्ना बाजारांत गेल्ले उरता वा तेंची लोकांची कामां आसता सो तें बरें सिंक जायना आनी त्या लागून आमकां मिटर रिडींग घेवंक टायमार मेवना आनी रिडींग घेयना म्हणटकर बिलांय प्रॉब्लेम जाता एक फावटी 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी वता एक फावटी एवरेज जाता आनी लेट्स एक ओनर मातसो खंय भायर गेल्लो नेबरागेर गेल्लो आनी तेन्नाच तो मिटर रिडर येयलो जाल्यार कितें जाता मागीर तें नेक्स्ट मंथा पडटा ऑर एवरेज रिडींग जाता एवरेज रिडींग जावन एक फावटी एक्स्ट्राय वचूंक शकता कमी जावंक शकता आनी फायनली रिडींग घेवपाचो प्रॉब्लेम जाता इन्स्पेक्शन मेंटेनन्स फाल्यां कितें लायट गेली जाल्यार ऑर कितें प्रॉब्लेम कंज्युमराचेर येता जाल्यार आमकां इमिजिएटली वचून तो इन्स्पेक्ट करूंक मेळना सो एज पर रेगुलेशन सप्लाय कोड 2018 5.125 regulations of the Honorable Commission, there is a mandatory provision and it's a mandate that all meters has to be brought to the accessible location. 32,000 cases were there. Maybe right now, maybe 2,000 cases are only complied. Many people do not come because there is a cost. Now you have to shift the meter. Once all meter आमी शिफ्ट करून एक्सेसिबल लोकेशन हाडलो जाल्यार एक बरें सगळ्यांकूच एक संदी जातली कंज्युमराक टायम टू टायम बिलां येतली आनी करेक्ट बिलां येतली आमकांय बरें पडटलें कित्याक एन ह्या थोड्यो केसीस मे बी 32,000 केसीस इनकेस सारक्यो येयल्यो जाल्यार एंटायर तारीफ सिस्टम ऑल्सो वील बिकम गूड सो हें सगळें काडपाक वी हॅव गिवन सफिशियंट टायम आतां वी अंडरस्टँड पब्लीक इमिजिएटली कॅनॉट relocate the meter. One is time is also required, efforts are required, also money is required, cost, because you need to shift it. Therefore, we are given enough time. Now, the public notices come a week back or 10 days back. We are given almost 6 months. The last day is 28th November 2025. And all notice आमी पंचायतींक धाडला notice honorable MLAs धाडला because they are more connected to the public. Also, we are trying to send notices to individual consumers, but people should not wait for this notice to come because it is a mandatory and it's a mandate where consumer has to put the meter at the accessible location.